Demjimêrên destpêkên cejna Remezanê li Rojhilatê Kurdistanê weke nerîteke dêrîn xelkê gund û bajaran ji bo nimêja cejnê berê xwe didin mizgeftê. û guhdarî gotara mamostayê olî dikin û roja cejnê bi vî awayî dest pê dike. Gotara vê mizgefta li Urmiyê ji gotarên din cuda ye û ji bo parastina civakî û parastina jîngehê xelkê hişyar dikin. دلخوشیا طبیعت، دلخوشیا دل مؤمن مسلمان ام دبید برقرار بکن عدالت اجتماعی لسر جینگه لسر جین انفاق بکن تزکیه نفسی بکن دل خسیخت بدن روح و روان خود لجانب رب العالمین و به امت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و به امت دیگه وقتی که روژی تکلیفاتی کرن و دل روژی دار. Piştî gotar û nimêja cejnê xelk kom bi kom cejna hevdû pîroz dikin. Ev jî weke peyameke meha nimêj û rojiyê ye ji bo hevgirtin û hezkirina di nava civakê de. لسر مبنا اتحاد و یکاتی به ازمان دبیجن و به عمل جی ام ثابت بکن رمضان پیام حتی روزا آخر که روزا عیدیه روزا دیدار روزا سیلا رحمه روزا برقرار کردن ارتباط گرم و گره روزا وی هندی که ام برچیله که وکری ام استقبال یک دو کن ام یک دو همبیز بکن و ام سرا یک دو بدن که چه دلرشی و کینه و کدورت نساقی و نفاق دنو ملت مدا دناو جنارت مدا دناو جماعت مدا نمینیتن. Li Rojhilatê Kurdistanê kevneşûpiyeke din jî heye ew ku kesên li mizgeftê ji bo bîranîna miriyên xwe berê xwe didin goristanan û li wir jî dîsan dest bi nimêjê dikin. Çetişi dünyayê de hindî baştin îne ku hindî nûzekek bin hindî gelek dobin her tiştek ku gelek dobin desta cemî bî gelek tiştek ciwana. نوکه او نامه ایجی اینم بوهند یک و بیت اولگو بو گلای تشتیدی همیشه تباییک بن کمزگرت من وجود کردم کس بالا نبن حتی گلیکتی نه ایرفات هاگیش خوینن خیر جماعت دست جمعی کو بیت اولگو انشالله بو همه منطقه همه بخصوص بو اهل کرد بیچاره لمالا خوشی جبو تاشتی دجون kesayetên pîr ên vê navçeyê dibêjin ev kevneşûpî 5-6 salin berdewam dike û hemû merasimên cejnê kom bi kom tên li darxistin. Zama bî nûêş kirin fatiha xwendin paş fatiha xwendinê re biçûne ser qebra nûêş fatiha eyana qebiristanê xir pêk ve hatin her kesê hazirî ji kirî cemaet çûye li wê kulî re jî cemaet xir bîtê gel axseqel mamosta û axseqelî gundê xir bineyî re teqrîben 5-6 sala bîran bitê ev gundê ehû biye ew dîz biye her çi ixtilaf û çi eyno û gundê de çinîne. Piştî xwarina taştê xelk kom bi kom serdana hevdû dikin û cejna xwe li malbatan pîroz dikin û ji malbatên ku beriya cejnê kesek wenda kirine re sersaxiyê dixwazin. Piçûk yek endazayê yek piçûk heme desteyek bi xwe ew cuda digerin. Yê mezin yê dike jî ew jî heme bi xwe deste cuda digerin. Çina malê serxweşî hebin serxweşiyekê denê yê nexweş hebin sero didin. Malê dike çin dilê cînanetiye dilê wan xweş dikin hemû mala çinê de. Zarok jî ji bo wergirtina diyariyên cejnê û şîrîniyan ji jinên temenmezin mal bi mal digerin û bi awayekî para xwe ji cejnê werdigirin.